Kuchubeke njalo nekulungiswa emagumbi ekufundzela eSidlamafa Senior Secondary. Kudzingeka emagumbi ekufundzela la12 kude bafundzi baphelele njengoba kusatawakhiwa sikolwa. Litiko letemfundvo lesifundza likhiphe tigidzi temarandi kude kutfolakale tikolwa nabomahamba nendlwane netakhiwo ncandi. Umbuso ke wesifundankulu saseMpumalanga wanika iDepartment of Education imali engango 40 million rand ukuthi ikwazi ukuthenga ama-mobile classrooms awu 105. Njengoba sikhuluma nje ihlelo lelo seliqalile kanti kulesikolo esikhuluma ngaso namuhla iSidlamafa, isikolo esikhulu, isikolo esidala. Kanti lesikolo kwamanje sisilungiselela ukuthi sikwazi ukusebenza. Badali besikolo saseSidlamafa bayajabula ngalokuphocelela kwalelitiko kude lilungise lesikolwa. Sijabule kakhulu emva kokuba umoya usidilizele amaklasi ethu lawa kwenzeka ngendlela kwenzeke ngayo, but isithanda ukubonga kuDepartment of Education. U-MEC uMasinaye last year wenza ipromise ukuthi come 2022 kuzaba nomnyakazo oba khona. Kanti kusasenjalo umtimba longamele esikolo sakamdladla primary usebente ngelubambiswano kude kuchubeke kufundza nekufundzisa njengoba ucokelele imali kude kulungiswe lokho lokuncane lokulimele kutakhiwo ncandi. Sina sesikolo yaba sinamali kodwa ngakuncedza abatali sikhonile ukuthi sizidawelela class leli 1 la side leli wabukile. Sizama ukuthi silifulela ngalamathala la khona. So kwathe Friday yakhona leyo bafika baka district department bato-assessa nabo ukuthi lesimo sime kanjani, so bafike ngabo-assessa then ke basibataophenza babuye. Lelitiko litinikete isikhatsi lesingangenyanga kude licedze kuniketa ngalamagumbi abomahamba nendlwane kuto tonke tikola letitsindzekile. Kusenjalo tikolwa tivuliwe tifundzeni letisekhatsi nelive kansi leteyamelwandle tona titavulwa ngalesikhatsi evikini lelitako. Batali nebafundzi basembozisa primary ngasemthatha eMpumalanga Kapa bakhala ngekutsi hulumende ukuvula tinyawo kulungiseni takhiwo leticekelwe phasi timvula tangengongoni. Imbozisa primary ngulesinye ke saletikolwa letingemashumi-7 leticekelwe phasi timvula takamuva nanobe tefika tendlula nje letimvula lebetihambisana nemoya lomkhulu, kepha solo awukalungiswa lo monakalo njengoba sekusele magumbi lamane nje kuphela ekufundzela. Ingabe kutakwentekani ke njengoba tivulwa nje tikolwa kulesifundza evikini lelitako? Akusikwenze kanti ngoba isikolo siyavulwa lapha kwe-19 kungekho nto iqhubekayo. Sikhalabile ke kakhulu singabahlali balendawo. Okakhulukazi ke singonozala babantwana. Uzothi kangoku sesithethile kwakunye nomasipala netyalike kwakunye neholo zoluntu sicela ukuzincedisa kwindawo ezithile apho sibona khona kukho ingxaki khona ukuze ekupheleni kosuku abantwana bethu bazokwazi besesikolweni bafunde yaye bafundiswe. Sisekuto tetikolwa tinfo setibonakala tibuyele esimeni lesikahle eCrontal ngaseRustenburg eNorthwest kulandzela kutsi bafundzi baseTirilong Secondary bebavale umgwaqo iR104 itolo bebakhala ngekutsi litiko letemfundvo libalungiselele kutsi bafundze etikolweni letisemapulazini lasetfutane njengoba sikolwa sabo sacekelwa phasi ngengongoni. Noko bagcine bavumile njengoba labangetulu kwelikhulu bebalinzeleke ukuthi baqale kufundza namuhla. We are happy that we are going to a new school. We're going to meet with new friends and new teachers. I feel happy because I'm going to start a new life with other people and I'm going to get new friends. Litiko letemfundvo kulesifundza lithi labanye bafundzi labangemakhulu 205 nabo batawutfolelwa indzawo kulamalanga letako.